uyu munsi twagarutse muri studio za Kabagema TV. Tugiye kubagezaho ikiganiro. Urabona hano ni muri douche zo muri hano ukuntu ziba ziteye. Murabibona. Murabibona ko hano naho amazi ushiramo ukavangayo amazi ashyushye ku buryo wicaramo ukahakorana hydrotherapy. Hariya ni amarobine. Hano akadushe niko inzu zo muri Canada ziba ziteye. Tugiye gutera irangi. Urabona irangi ryari ririmo, tugiye kurihindura dushiremo irindi rangi. Murakurikirana rero nk'ubusanzwe murebe uko bigenda bimera mu gutera irangi nyirizina. Twagiye. Tukaba dufite iri rangi aha ngaha. Ikindi tukaba dufite tukaba turi buze gukenera iki gikoresho. Mu by'ukuri turi buze gukenera turi gusiga irangi ndetse n'iyirura iri aha ngaha. Ikindi turakenera ni uburoso turakoresha muri hariya hejuru muri ceiling, muri edge y'inzu uko bigiye bimeze. Mukurikirane rero kugira ngo buri wese niyo yaba yibereye mu rugo iwe abe yakwiterera irangi bidasabye ko ajya gushaka abamufasha. Twagiye. Mbere ya byose ugiye kubanza watera irangi nk'uko twagiye tubigarukaho mu mavideo yacu y'ubushize. Ugomba kumenya ngo iki ni ikirahuri n'iki ni ikirahuri. Kugira ngo utacyanduza ugomba kuba ufite kano kantu kugira ngo ugende usiga ku mpande kugira ngo utaza kwanduza ikirahuri. Guys. Ikindi ni ku mpande zombi. Ahantu nk'aha uritonda. Iyo umaze kuba wagira ahantu nk'aha ukaba ugiye gukora mu bindi hano ku gikuta.